Sabatha imini Sabatha mayibe inhle wabangcwele. Nkosi yamakhosi yocela umshumayeli wakho uDlamini wazohamba oluhle angilekelele Nkosi ngomthandazo sibusiso sovela kuwe. Ngiyakhuleka esihlalweni sasezulwini engisibonayo engasiboniyo. Nkosi yamakhosi uthume ingane emsebenzini wakho ukuba ikhulume ngendaba yakho. Ngicela inkonzo baba kuwe lokho kuzavela kuwe Nkosi ngikuzwe mawukhuluma. Nkosi yezulu nomhlaba leli bandla lakho samakhosi naba phambili sinabefundisi abavangeli nabashumayeli nabakhokheli nebandla lonke engcwele lonyazi lezulu. Njengoba lekho Nkosi nelodwa ibandla elinamakhosi ile lakho Lord. Ngiyacela Nkosi yamakhosi ukususe ucabanga kwami kusala kwakho. Kusala lokho futhi Nkosi ufuna ukudlulisele kubantwana basezulwini. Kodwa Nkosi siswele umlomo ukubonga ngokufika ezweni lakithi. Asazi ukuthi singabonga sithini. Ukube siyakwazi ukubonga nokwenamisa bekusifanele ukuthi sibenamise ngemzuzu nekhathi. Makukhona ihibe khona bekufanele phele namhlanje ukufika kwenkosi yokuthula. Phakathi komuzwa ngicela ukumisa isibili ngokuvuma ingoma ikhulu namashumi amahlanu nesithupha. Vuthelani yetlo Yes.
Yafika inkosi yezulu nomhlaba phakathi kwezwe lakithi. Kwahalalisa izwe lonke. Kwahalalisa umhlaba wonke walelizwe. Ubona uThixo sefikile. Yaqiniseka ukuthi nabalelo thuli lomhlaba amathambane la nyakaza. Thixo sefikile phakathi kwezwe lakithi. Ngathi ngibona inkosi namakhosi amanye esingawaziyo alelizwe. Ngathi ngibona inkosi engabuthe ekhuleni la. Ngathi ngibona igiya. Bantwana benkosi, ngiyacela nje ungena emlandweni walelizwe. Nokukhona kaNkulunkulu azabe khona nje enabo lelizwe. Kwenzeka kanjani? Bantwana benkosi, kulelizwe kwafika indoda yokukhuluma njalo lokhu noma ukuswazi. Kodwa siyokhuluma njalo. Ngeke lesithule. Ngoba la eBhayibhelini lekwafunda izinto zabaIsrayeli esingazazi. Kodwa sizizwa ngenda. Sesiyaqiniseka ukuthi iqiniso ngoba yonke lento elothu eBhayibhelini yenzeka leli bandla kuphela. Amen. Akabokuhle. Nemithetho yonke leli iBhayibhelini yenziwa leli bandla kuphela. Kwabakhona indoda yakwaMathe igama layo uJosiah.
asikhulumi ngezinto esihambe sibutha sima ngeke khona la lento yakwamathe ushembe ngakaziwa igama elithi shembe ngakakhululwa ngale emhlabeni kwathi ngantambama abantwana benkosi lesizwa yakwamathe bakhona babona ngeke kuqisa umuntu kuqiswe mina kodwa ngaphamisa isandla ukhohlwa Michael uma ukhohlwa khona laphamisa isandla bayambona ngabefuna ngoba sikhuluma ngabantu abakhona umndeni wakhona lo ithi lezi ngizozamsheshisa abantwana benkosi ngoba umfushane umlando lelizwe loshembe awufushane mude kakhulu kodwa ithi lensizwa yakwamathi ngantamba amayithi babani noma ngizokufa ngiyahamba kusasa awu uzokufa khona la umhlumo intaba ngiyayibona la umhlumo igama ngale kwawo lentabeni umhlumo kusasa ngizokufa hawu yini cha uzofushebe bezothatha ubani loyo shembe umuntu ongakafika emhlabeni kodwa yeza uzovela ezulwini uthi siyoshumayela naye wabasemathuneni sesiyohlala emzini wasephameli ekhulumana nomzi wasephameli engazomntu sesiyohlala emzini wasephameli inwele zethu ziyoze zifike ethendeni siyokwakha umbhoshongo wesonto siyabona wayikhuluma ngengezitha ningakhali mase ngihambile nobe ngakafiki lo muntu oshembe kodwa kusasa mayesezolanda mina nizombona nani la ekhaya khona engakafiki la kodwa kusasa mayezolanda mina nizombona uzofika ngonani uthanda ingoma yenkosi yakwaZondehlela 126 ingoma yayo hawo Nkosi siphukhora shebona upalama salela Sivela
Salo Shembo ongaziwa nizombona nale ekhaya mayisefikile zonke. Uyothi mayisefikile niyombona ukuthi ufika qobise amadoda ingwezisho. Nentombi namakhosikazi wabhokisa ingwezisho. Uyothi mayisefikile aguguzela abantu ababuyele emabheshini bebuyele ekhuleni nasedwabeni namakhosikazi. Mayisefikile ufika tshela abantu bengawudla umuthi bengaphuza utshwala bengawubhema umgwalo. Niyombona ngalokho mayisefikile. Lo muntu baba nini nomame njenganikholwa ngeAmerican Board kuthi mayisefikile nilishiyele libandla nilandelela uvele ezulwini. Amen. Niphume nitshela amabandla onke asemhlabeni ukuthi awashiya amabandla awalandele lo muntu ngoba yena uvele ezulwini. Lakusasa go 5 to 9 lakhamu ngifu liza khama ngapha ngasempumalanga leza ligitshelwa amanazareth aqala ukubonakala amanazareth lelizwe bakhonzi beza eza ngefe gibele fini ehamba nogaga. Amen. Baba shamele kwazize baba shamele lesabele bonane uvelema uzobe zabo runke uzobu leza ifu lathi mali phezulu umuzi kaMathe ababe phandle babaleka bengena endlini bebonisangaliso abasendlini baphumela phandle bethethelwa phezulu nje basibona isimanga babaleka bangena endlini kuqala ukufika ushembe moyeni leliso akantanda bavuke plathandwa lelizwe lathandwa lelizwe shoda thina Nkosi wasingazi ukuthi sizokuthanda kanjani ngoba wena wasithanda namanje Nkosi uthando lusekhona kuwe ngalelizwe. Kwathi uma ifu seliphezu komuzi kaMathe waphuma umphefumulo oqosana wabajoyina. Ngicela ukushiya maNazaretha ngingaze ngifike kwahamba isikhathi badina sebezwa bakubo ukuthi ikhona into eshembe emva kwesikhathi konke eshembe bathatha ngaphona amoto kwakusakhithelwe itimela njalo angazi behlapha uma bebeze emzinyathi ngenyawo angazi behlapha kodwa ithi inkulumo kwathi uma besemzinyathi ugagalele ukuthi sile emzini wasephambili wathumela ukuthi kukhona abantu abasifezele kude emakhunini
abezayo bayakhuphuka ngale bahlangabezeni ngoba bathwele imithwalo. Wathi uma lusho njalo lesithi kukhona okhona phakathi kwethu engamboniyo nojabule kakhulu ngokuzalwa. Kazi abamba bajabule ngokukhona ba. Kazi abakho bajabule. Konke kwenza uyangconwa yini? Yibo abakithi. Kazi wena owenzayo la lesonto abangini bakuncoma yini? Ngoba ke isonto siyesizwe futhi siyazi sesibonile. Mawuphambana nalo ke yaphambana nawe. Siyanqaba izifu zakho zokuphila emhlabeni. Umuntu udale kuyafa, amayezelo kuyafa. Kodwa mawuphambana nalo izifu zakho ziyanqamuka emhlabeni. Leli sonto aphangana nalo ngoba alilona isonto lasemhlabeni, isonto lasezulwini. Amen. Alifani nalutho. Akho lutho olufana nale nkosi. Ngoba yona yodwa yasezulwini, yodwa futhi ezulwini. Bantu abenkosi bahamba isikhathi kwase kufika umfundisi. Kulelizwe. Umfundisi umfundisi kahle. Futhi wafika la lelizwe sashuma indaba kahle. Wayishuma indaba kahle bekwenza izika. Niyaphi umfundisi bani? Amen. Mngani. Bakhona abanye. Yazi inkosi yami bakhona abantu abangaqondi ngomlando wakhe. Sasingekho kodwa umlando wakhe sinawo. Umfundisi umngayi ingane eyayisiyagula yehlula yonke into ekhona emhlabeni kodwa wathi mhla kufika uphungelihle. Awu Nkosi. Zonke lezizwe nabantu abana beziphunga lakho nyalo. Amen. Beziphunga ngaphandle kwakho akho lutho. Kodwa beziphunga lakho baseza kodwa bezwa iphunga lakho. Iphunga engekho ndawo emhlabeni. Ekuwa wedwa. Amakhosi ethahlezi la ngoba eziphunga lakho. Wathi Nkosi engayokulandela lokukholwa ubukhosi bayoyishuba futhi bophela. Ushemba kakhulu mama. Akakhuluma iphuthu shema. Amakhosi njengala mvumshe ukuthi Nkosi yasezulwini. Amen. Ushemba wavunywa inkosi yalelizwe bantwana benkosi beyothi njalo makukhulume ngayo fike embrezi pasika. Laphandwa lelizwe futhi. Uthe mafika eShumayela umfundisi umnqayi shumela indaba kaHlembe. Njengoba kwathi lapho esehla yonke into wathi mafika ugagane lungene emzini wakubo. Maphela amazwi angena ngaphakathi bathe bakubawa nakhona umntwana lapho sehla yonke into. Kodwa wathi iphuma eminyango waphuma esephuma naye sengena umoya oyingcwele. Amen. Waphuma esephuma naye sephilile. Uma esephilile indoda yasezulwini ihamba ithatha uhambo lwayo esukele kuwezulwini uthi uyise uJakobe. Cha mntu kaNkulunkulu ngoba yena uthola ndawo lo mntwana lesehle yonke into ngicela umthatha uhambe naye uyovakasha phansi ayithandile ngiyojabula mangimthole ephila ekuwe akabonje. Amen. Wahlala lo mntwana wakhula wamuhle ekholweni. Wakhula ekholweni wawulinda umoya kaShema. Lo lindo abanawo besaba akabonje. Amen. Ngoba bayazi ukuthi baphethe into enkulu. Amen. Lehle yazosala. Wamnikela kanjalo ahamba naye wakhula lo mntwana amandla wampaho omunye wabefundisi. Ubaba mphula kamnikeza amandla. Waba omunye wabefundisi wakwamisa umfula umfoti. Ngegama likaShema. Wayomisa ngegama likaMani? kaShema.
wama umfuna umvote ebhabhathisa abantu wathi mayikhuluma ngale ndaba umfundisi wandla lapha kakhali yengezi ngoba babekhamba naye kwaqhamuka umfula bebhabhathisa abantu azi ukuthi uShembe uhamba naye madoda walukhulu khulu umuntu omnyama Nkosi yami ulukhulu ukuthi izulu lefizwile likhanya ukuthi izulu lelodwa yaletha kilo khona akaziyo bamemeza abantu batshela lo muntu awunamakhono ababasa abantu umfulu weza baphela abantu bazama eduze akanaka wathi eduze kwakhe khona wafika umfula wama udonga owabhabhathisa abantu azwaqedwa wathi mayeseqile wathi ngiyabonga Nkosi waqhuma umfula baqhubeka bakhola abantu Shembe ngoba izinto ezenziwe uShembe emhlabeni ziyasitshengisa ukuthi akuyena umuntu wakuleliswa kuphelele ukuthi akuyena umuntu wakuleliswa lo mfundisi ke engikhuluma ngaye ungomunye wabefundisi ababenamandla kakhulu wafika shumanele ivangeli bebona imangalisa abantu ekhuluma ngoShembe ekhuluma ngoShembe ephambili mayikhuluma lezi ndaba bagcina abantu bakulelizwe sebethi hayi usitshela ngoShembe thina asimazi sibone wena hayi elekhuluma ndokuyiwe phambili kwathi makuthamba wamkhulu hayi wabona indawo yakhe waphumelela ukukhuluma kwabantu kusazwe waqeda waphelela ake ngithi bantwana benkosi inkosi yakwazandehleka inkosi edumile nedumizwe lonke ngaphandle kwalapha ebandleni inkosi ekhothela le nkosi sisazi ukuthi yona yakalukhona ubaba wayo inkosi yaseNtandane yamvushe wathi mangabe umfundisi umlayisho wayelalela ivangeli yathi inkosi yaseNtandane yabona nakho ukukhona engakholwa yikho wathi hawu mawuvuma Nkosi woza lokubhabhadisa seqala ukuphambana woza lokubhabhadisa Nkosi ithi inkosi yaseNtandane ningazangibonane noShembe kodwa behlangane moyeni ngenxa yokuthanda kwaleliso ithi yabona mfundisi awufanele wena ukubhabhadisa mina ufanele ukubhabhadisa mina yilo owabhabhadisa wena ushila lapho mwakhaya lapho kwesinendela la kanye inkosi leyo yaseNtandane yathi awena ufanele ukubhabhadisa mina yilo obhabhadisa wena akuthina wefundisa ukubhabhadisa amakhosi aswathi embona emoyeni yilokho kwenza ukuthi inkosi la ngamayisifika la thina singakhuluma ngamakhosi angengomzochithwa ngimbiza ngoba ngiphambili kakhulu aswabiza amakhosi lezi singakhuluma ngamakhosi angengomzochithwa ayakwazi ukubona Shembe ngamboni mhlali zobhabhadisa kwafika inkosi zobhabhadisa yambhabhadisa ethuleni yakhe inkosi yakwazondehleka ezala inkosi esinawo njengamanje izuzu uThixo nje wayevumile ubaba wayo phambili ithi le ndaba enkulu yalesi simangaliso esafika kulelizwe kwafika uShembe bafowethu ezweni lakithi kwafika isimangaliso sento uthi inkulumo yethu ayisesemandleni ebuyisela ukuthezelelizwe uma esemandleni ebuyisetheze kulelizwe zithi thukaza sezwini hawu Shembe chapa kuwo ezweni hawu Shembe usuza kucisha yolala emkhayiteni ungafikile kuloba bakhosi basemakhulu umkhosi okhulu kana kodwa bebesezophela sengiyakibo ngokuvuselela ngoba ngitholile ingane idlala ehlabathini zolwandle
obuyofika evuke ngayo. Akabonge. Amen. Waye ingwane ekhuluma ngayo wayekhuluma ngesawawe sawuze ababupha amatheka ebheke efeke sakuza umthandazo. Inkosi abazolethela. Wayekhuluma ngaso. Wayekhuluma ngaso. Kwathi mayisibona lokhu kholwa yabona kahlungu. Yabona wamindlela elizwa ngayo yavela yabuya yakaphatha ufo wamanga isiphonswa abantu. Yabona ladedelwa ngamabomisana ukuthi akungene khona ezafuna usizo engathola zawuthola ezulwini. Kwaba njalo zagijima zehla zenyuka inyanga kodwa ekugcineni kwagcina kuthiwa konke kiwe kushembe. Shembe inkosi. Sabelelo samashumi ayishagalolunye sayinkosi yabazolehla. 90. Yaxolisa ukuthi angikwazi ukuqeda ngenxa yesikhathi nangenxa yomsebenzi kaNkulunkulu. Kodwa lesicabelelo sayinkosi yabazolehla. Inkosi iyamthanda. Inkosi yaziwa izwe lonke. Kanti sobanekhala ezayo inkosi ezoba yimva kwayo. Akabonge. Ngizocela ukuthatha amawesi amabili inkosi yamakhosi. Isabelelo senkosi. Isabelelo zayo. Lesi isabelelo ithi wathi masitakelelwa amakhosazana amadala sephameni ithi bezokuthangize njengentombi. Kwathi ngihayize kwafika usizi kwathi ngikhale ngase ngiyakholwa namhlanje. Amen. Ufiyeni wethule
yokuvuselela ukuze kuphinde kume ngoba lo wekhosi ukhosi okukhulu akubushe amen wathi niyobona ngokuthi inkosi ezofika khona iyofike ivikele abantu ivikele nehlahla ukuthi singaqekwa kwicala lelizwe ukuyisihlahla awuzange ki amen yathi sifikile esho yalo kwicala yayingatshelwanga kodwa ngoba kwakukuyo icala kuyisihlahla uceka kulelizwe kulelizwe umuntu wesifazana akahlala aqojama ahlala etsheni aqojame kulelizwe intombi nomama wakulelizwe akafaka ibhuluke ngokusemthethweni bakhona abantu lenkosi kwathi mangabe ileso sime ngasichaza sokudumuzela yathi mayifike emzini wasephameni isiyobika uGulu sigijima yakhathala abantu basemhlabeni yathi bayobika uGulu layo enkosini yafika ihukanile yathi mayifika ibike uGulu laqala zamagumbumane laqala zephuma bayazoba baqala zephumala eMpumalanga eNtshonalanga enyakatho eningizimu lathi makubuyela hawu benze njani ngoba nobaba wakho ungakuwe izulu lathatha isigqoko salo lasibeka phela ekhanda lenkosi yamathulu kwabambona ushembe egqokile umuntu noma egqokelana nomuntu kodwa kwaba njalo la sasesibona amaqhubeka isikhathi ukuthi unesizathu zakhe zasebona akazaziyo ngoba kwathi mhlacishe welhingozi lapha bebheke entabeni endala senhlakazi yasinda inkosi leyo nkosi ithi inkosi yabaNazaretha hawu besoba yini besobelele ehlazweni kana emhlabeni uma le nkosi izahamba kanje ngoba le nkosi sayidalwa kaphange emhlabathini ukuthatha kuya imhlabathi edala abantu kodwa uNkulunkulu wahlephule ephangeni lakhe uqobo bakhona abantu amen lenkosi kwathi uma ngabe isifika emzini wasephameni sikholwa yafika amakhosi ehlele ehlalweni ayihlale ehlalweni amakhosi emukelo shemshem uyazehlisa shemshuna wanika ihlala amakhosi ahlala kodwa lenkosi le yakwazonela ezala lenkosi ephambi kwayo yanqa ukuhlalisana Nkosi yakwazonela nozungezwa yenqaba ukuhlala esihlalweni ngeke ngihlale nalo esihlalweni le inkosi yasezulwini mina ngiphethe isizwe esikhulu samakhulu ngeke ngihlale nalo lo inkosi yasezulwini ngeke ngihlale nesihlalweni kwase kuthi njalo amakhosi mayesephuma imemezi ukemengaphethe inkazi athi ngiphethe inkazi likaMathungwana kwagcina se ayesehla amakhosi onke ahlala phansi akabonge yakishanga nomthetho yafika inkosi esinyaweni wanthanda izwe uNkulunkulu lelizwe lakithi inkosi yamanthanda lenkosi esina yafika yagibela khona lapha athi angishintshe lutho lokhu baba kade kusho kwinzolo kumi njalo Nkosi yamakhosi hawu inkosi yakithi yafika esikhathi lesizina esihluku lapha abantu bengasamusekho kodwa lekhathi lutho umthetho la ekhaya kakujikilutho umthetho umi uma umthetho abantu bengawugcini ikhona into eyilehle angifuni ukukhuluma ngayo ufuna bekabakhatha noNkulunkulu kodwa khona into eyilehlela umthetho mabangawugcini akakhulumi ngento enenkulunkulu uma umthetho ungawugcini akanandaba nomfundisi uma ungawugcini umthetho noma umvangeli noma umshumayeli akanandaba noma inkosi mawugcina umthetho akanandaba ngoba umthetho umisile sibabaza inhlanhla abantwana benkosi esaba nayo ke
ngoba kwathi lapha isilapha inkosi mayibuya kuyisiphila wajabulile induna wajabula wonke umuntu isiphilile amen zathi induna yabona ke indaba ezimanje sekufanele siyofuna ingane sokuqinisa uqine ngoqino okukhulu manje kanti izulu lithe ngaphile kungene umuthi wazondlela ngaphathi induna kosekufanele manje usuphilile wasizushela uthola inyanga sesifuna inyanga eqinile manje ezoqinisa wathi thuwe ngaphinde ngene baba baza bonke kanye kanye hawu Nkosi phela ubesho nje ukuthi engathi ngaphinde kungene umuthi kanjani ngoba sisazaba nempe ezizweni impela siyovela iyovela impela ezinkosi hawu Nkosi Nkosi bayilana bayicindezela inkosi amakhosi ngoba yavelela ngoba nabanamanga bayemakhosini wakambo kamanga benudela abanye benzela khona amakhosi ezobazonda bekhuluma yonke asitheka amakhosi nasebhayibhelini umdlalo baze baphuma emgodini ngonyama abanye kodwa babe inkandlela amanga kodwa baze baphuma emgodini ngonyama amakhosi asipheka kakhulu abantu basemhlabeni shebe inkosi shebe ungowasezulwini yabe yangena inyanga izomqinisa abaqala lelo lakufa yamnyama indlela esibuyela ephakame inyanga ezangena zaba ngaphezulu manje kwenyanga ezazikhona ngaphambili imnyama indlela ebheke phambili kungayizwi ebethe ngaphinde ungene umuthi la kaSandile bakala benkosi ushebe uNkulunkulu wetshwa kwenyuka manje kwakhulu wetshwa kwenyuka kwakhulu kwathi nathi isayza sasiyolahla siyelekhe wabuyela kuyena wathi kufika nje esathunduku uyabika intombi kamawele intombi yamabovu yathi sathi yabika lathi izulu ungene umuntu kaZandile washa baba inkosi ethule isizwe isethizwe cha kulungile kuzofanele ukuthi inkosi ikhethe namhlanje uzokhetha inkosi iyephele embili uzokhetha ukufa noma ukhetha ukuba inkosi zimbili izinto ezaphambi kwakho ukufa noma ukuba inkosi ukhetha wathi ukhetha ukuba inkosi wathi mawukhetha ukuba inkosi ungafaki umuntu bazondlela wathi inkosi yamakhosi amen inkosi bangwele yathuthela emhlabathini yenye nabantu abaningi kakhulu njengoba ibhalo ndlu kwala bayisithupha kodwa yathuthela emhlabathini kakhulu kodwa kwathi izwi lamaselishini ukuthi lindane izovela zikhona ingane zovela kwasekuzama umntwana kaZandile kwazala ngalelozi ngicela phamsanda bayikhona ngekho kuqa nasa ngoba asikhulumi isasanda sesifama noma abasona kuthi sesifama noma abasona kodwa njalo kumujalo amen akabonje amen uyabuka manje kodwa thola ngezwe sathi isilwane sesifikile sibone inkosi ukuthi yesaba ngoba isanda khona sibone yesaba sase siyenyusela entabeni yasesampuzane intaba nasi igqolele senta esemva kwaZondlela kwathi manje sikhona ebusuku sithi isilwane sasezulwini lithi ihuka namhlanje inkosi ngizoqinisa ubungathanda ukuqina wena ngoba silange siyaqina ngoshebe bafowethu amen ungayi nyakathu uye naseningizimu mawuthanda kodwa la siyaqina nje uthi ngabe zithanda zoqinisa namhlanje angamakhosi aqina ba aqina na ngemithi wathi wena kodwa zoqinisa ngegama likaJehova amen wayesenza izinto ababezenza kodwa ke ngathi mina nawe wenza izinto ezenza phezu kwenkosi
wayesethi ngifuna ukukhule emakhosini amadala. Emakhosini amadala uzube ngenkosi endala kaZulu. Inwele funa ziphele ku. Awubona? Wakhula yayixoxa uyele ndaba ngobe bonguNkulunkulu. Amen. Indaba enkulu baba fowethu esinayo indaba kaShem. uShem uyadala. Ushe amanazana abasangene siyabonga Nkosi mawufika phakathi kwethu njengamanazana sikubonda uyena umuntu wasemhlabeni. Siyabonga ukuthi sikubonda uyena umuntu wasemhlabeni ngoba uyena ngempela umuntu wasemhlabeni. Noma abantu bengathini kodwa uyena umuntu wasemhlabeni. Bonke osikwenze phakathi kwethu usho njalo ukuthi uyena umuntu wasemhlabeni. Ushe uyadala. Amen. Ngelinye ikhuluma ngomfundisi kwaza lelizwe mangekho. Amen. Ukhona namhlanje ngizokhuluma ngaye engekho. Ukhona. Lo mfundisi engikhuluma ngaye ngicacisa indaba kaShem. uShem uyadala. Baba wethu ngicela phamsana la babona. Naso sandla sakhe. Ikhetha lise kodwa wathi ligugile kodwa ayilisi. Ngicela Nkosi nathi ngaphupha ngena. Yazi ngihlala noma ngishona. Nkosi ithi indaba esayizwa la ekhaya wathi ubaba wakhe eyocela umntwana. Lafika izulu lathi hayi. Kwenza ingane wena wasekudala mhlasidala awunayo. Yasukuma indoda iflathela ifika isifisibile yathi inethemba ngoba yonke into iyatholakala themba. Kuya ngokuthi kufanele yini. Njengasila nje abaningi abazothwala behambe bethwele imithwalo yakho konke okuhle. Njengasila khona abazashiya imithwalo yezifo la. Njengasila khona abantu abahlakaniphile abazaqaqa abantu bakubo abangasekho bephumela sebekhululekile bese kukhuleka nabo. Lithi izulu kwase dabukeni wena mhla abayenza abangcwele uthethela mhla sidala usho ubaba kamfundisi mhla sidala wena awunani bakahloko. Wadabuka kakhulu wafisibili mayesebuyele emva ithi Inkosi yasezulwini ibuka ibili zakhe ithi hayi buyisani le ndoda. Uma ibuyiswa bakhona abantu la. Hallelujah. Promisa. Yewotunisa. Aleva. Antuno. Okay.
ebengakusho kodwa ngithangikisho nje ukuthi kulelizwe khona akulinywa la ngesabatha kulelizwe akulinywa akusetshenzwa ngesabatha la inkosi yaphambi kwami akavunyelwa umuntu nozocela nje umcimbi akazayenza ngesabatha kulelizwe akavunyelwa kulelizwe yafika namathela ikhona lonke akashiya ubaba wayelikho yafika namathela khona bekhumbule Nkosi esikhathini esinzima salesi sikhathi esisona uvela omunye umuntu oyishinga khona la ngizibexolela ngoba bayazi indaba yangixoxa bayazi abakhona kodwa ngizayixoxa ngoyenzeka yavele kwathi yona njalo makuyisabatha akuphelika yawulima njalo makusabatha bayitshela bathi Nkosi yayisimbiza angizomusho lesibongo angizosisho kodwa kunjalo bathi mayisefikile hawe sibambani wena yalima ngesabatha ngoba nami ngesonto kusweni isonto maye baba what wasethuma ingane ndozizwa wathuma ingane ukuthela iBhayibheli yamayifika iBhayibheli ingane wayesefunda Exodus 35 ufunda isikhathi sokufunda sikho Exodus 35 wafunda yena wayesethi cha ke sibamba angizokuhlawulisa angizokwenza lutho kodwa lokho lengikusho ngikutshela lelizwe okaNkulunkulu wayeselivale iBhayibheli lathi hamba angazaphiliswe ngathi kwahamba njengomunye ogcina la mafasi wathi ehlangana namadoda amadala lelizwe lenkolo iqale yabona abantu abadala abantu ababefundile bethinta ikolo lanzini kababa dadewethu yoba khona ngifile wathi mase kufika lenkolo bathi nayi inkolo besho basefika inkolo yasezulwini wavuka umoya wokusuthi inkolo yakhe wathi ebona amaNazaretha ebona ongqulunga bakhona lamadoda amadala wathi mayebabona wathi hawu nisalikhonza leliunga wongela uhlelo hawu abadumala lamadoda amadala hayi ngale hlonipho adumala bathi ayasoze uNkulunkulu bathi hayi kwaku April la Good Friday bangixolele ngiyazi bakhona nabakufu kodwa iqiniso lelo kwaku April la Good Friday wathi ngithi uma ushembe into angingabuyi la ngiyakhona thoyena kodwa maku Jesu ngithi ngizobuya ngoba ngishumayela la namanje ngiyoshumayela igama la Jesu bekhathala izinto engakhatheki bakhuluma ngento eyodwa bazala bakhuluma ngento embi ngenxa yokuswela ulwazi badumala kwathi esathi uyashumayela enkozweni hayi finish akekho ngabiza igama lakhe lesifundo sengasiza kodwa ngeke kodwa kungewa ngisho kwaphela akaphinda kwabakhona nanka amadoda la esetha emhlanganweni emzini wasePhameni athi efika yelani memezizwe ngaphakathi sinoNkulunkulu thina maNazaretha amen asikhonza umuntu sikhonza uNkulunkulu kwakumenyezwa kwathola abo bantu abavele emaphunini abaphuthuma babizwa ngaphakathi mabefika ifike ngomashombe ithi nenzeni asenzana lutho baba sathi ngixabane nobani othukela hayi baba ke sixabane naye ithi Nkosi yezulu nomhlaba khona umfundisi ozungeza umusa uzungeza umuntu uzotethelela kodwa nakabana yothe wabuya umqondo hawa ayixoxa ngingaba yonke ngixoxe bathi hawa ntabula la kodwa nangu uzungeza umusa uzotethelela ngoba konke kulindele uyasesu yathobisa ezwini ibuyisela esihlalweni sobukhosi Nkosi usisizwa siyabonga amazwi omnandi sophiwe umfundisi wenkosi Inkosi izimbusise
Sizovala inkonzo yethu yesabatha lasekuseni ngesihlabelelo sekhulu 228. 128 sizocela umshumayeli uNtulu wakhona lapha ekhaya sona la isihlabelelo inkosi imbusise. Usipana ngcwele.